Paano po ko guys? Oh. May klase ron guys. Dia tuloy man siya. Maklaro magagid din. Ano sabi yun? Hindi color guys. Yellow. Yellow? This is murag apulay nga itong brown. Ano sa yellow? Saglan siguro nito. Dito ko ha? Wala lagi naraman sa kandarang nas gawas. Sa kanang mata lagi sakitan na daw. Ayun color. Naraman. Hi guys! May klase today kay whole day pero palis na ron. May naka-vlog ganina dahil ito nagilak-hilak kay sakit tunog danggan. Nagpa-check up na lang ko sa online. Nanay sinat gamay. Matubis lang sa drone ngayon palit mi og kuan. Apple, palit ko may apple, chicken kuno. May sudan pod. Diyan sa pa may ang buhaton ron. Man may bayad sa kuryente. Sa pa may mong buhaton sa merkado. Maton tamis unggoy. Diyan kay mga not feeling well man nagbata. Bawa naging maka-eskwela ba na ugma, naghuwat ko sa resitas, doktor. What happened to you, Dalton? Where's your bubo? In your ears? Okay. Where are you going? Going to the market. Wait, Dalton, can I arang ka lutong ka adyo nga peanut butter? Wait, I'm gonna get the fruit first. Mahagbang na ni. Ara guys. Lutungan na. Ara pa jud ka adjong ka, yummy kay kanang arang ka jud ka adjong ka healthy ba, pagkahinuga. Okay, don't cry now. Wa na ni hugas-hugas. Dito na nila moy. Kamisa ay. Ang kamisa. Ang lami ah. Ang ipaterek re, aris puno ang sabi abas. Dali ra ka doon na materek pero mo tubo na. Kasi makaon na ninyo, lain jo ah. Now what is that? Sa peanut butter seeds. Dalton, listen to me. What did you do to your ear? Who hurt your ear? That is your ear. Tatay, are you sure? Only that. Maybe ikaw lagi ko. No. Oh. Kuman, I'm not the one who hurt you here. Here. Basta nga ni nanay jay batian guys na aga ko pud magagabi ko tarong tog ni samot ka nagkagang bugas mura na gadget. May nagajit pang kudlitin. Nagreset si doc nga drops, ear drops. Da. Naami kuan check up ni 27. So ato mis clinic ni 27 sa mga adlaw ron. 22 pa man ron 3 4 5 6 7. After 5 days mo ato mis clinic kay tan-aw ni dagdangan og naba improvement sa ear drops. Diyan na mi guys, harang ipatod yung ang mga gamit kay mo suroy sa ami kay lingawon sa ring usa. Palit mig isda dito ang pasabaw ni din nila guban sa prituon pag na mo kay kamong gari tangad. Kana isda na sa minan grabe 400 kuno ka pin kilo. Are you okay? Yeah. Are you sure? You look tired. Are you tired? I'm not tired. I'm awake. Ingan sa I'm not tired, I'm awake. Are you sure? Yes, I'm awake. You're not sleepy? I'm awake. Okay, you're awake. What about your ears? Does it still hurt? Still hurt? How's your ear? Still hurt, Dalton, or it's gone now? It's gone. Gone, sumangin. So, pero guys, Otic drops giresita. Ano giresita ni Doc? Mag-air drops mi dani every night before sleeping. Every night ra noon pud. Madyo lang magdi ni sakitan ugma kay miskwela ra ba ni ugma. Kiss mo. There's a monkey in this. There's a monkey in the snake. We go to the monkey tomorrow kung madyo panahon. Good monkey. Go Go nice to the side of the road. Go to the other side of the road. We go to the monkey tomorrow. Gini na magula lang mautas paano narang uwana mo nang wa mi makalakaw dapat matumtamig monkey. Diya gilantan gini. Pero low grade ra. 37 point something ra. Okay, bawd ka nga na gi fight ng infection diyang lawas ba? You wanna eat okra? No. I have many okra there. I will harvest that tomorrow. You don't want okra? Why? Okra is good. You don't like it?
I don't like it. Why? It's yummy. Katugon ko guys, o katog. Gabi, wa ko tarong to gabi kay si limbag-limbag ni naginarte. Katugon ko luod sa jud ko. Makaluod sa nanginganing na hibatigan atong bata. Ang di ta ka na nagtarong, di ta ka lihag og on. Labi na ako anxiety bitaw mag-oo ko, overthink ko bisag gamay rang problema ha, marabag ang utok og adak na jud hinuon pud ni jay bisag gamay rang problema ha. Bisa ko Tatay! maka-shout out karon guys. Sunod na ko Tatay, mag-shout calm out down! sa vlog na kay Tatay, calm down! Ako maadjong energy ron nga mag-shout out pero salamat po gyapon mo Tay! kay sunod adlaw naman na i-shout out. Kaludya ko kay gao ko ja. Ingani ko ako tarang tug. Daghan gani kog parcel ni abot. Madyo gani gamay ra ang gi-accept sa nga adlaw. Kung nang-accept ako daghan na. Kung lisod ko. Ang paim nun og biogesic guys kay init-init anza sakitan pud siya. Dahil taningan nga nanta ko area sang TikTok. Actually mo na yung TikTok area mo daghan ka yung mga sinilas na ruwa na mga gamit ka na daghan ka yung mga TikTok area ni nanja. Karag mong kwarto dadto, wa pa mi nagtug dadto, pa mi nag-vlog dadto sa among kwarto kay wa pa may aircon. The door is closed. Wa pa aircon ja. Na ako aircon na gamay sa ang ani man ko working place man na. Na mong ari laman sa amin na to, butangan na magbanig sa sahog. Eh, ugda doon ng aircon dito sa dakong kwarto, di kabugnaw. Kaya dako mo itong kwarto ha, kani gamay raman. Palit pa man may aircon dito. Ano tayo? There's more. This is for the pain and fever. Want water? Water. Okay, stay here ha, I'll get water. You talk to the guys first. Hi, guys. You tell the guys what happened to your ears. Hi, guys. Can you hold this? Alam na gipauzon-uzonan guys kay hilak lagi. Sakitan ganggan. Puton siya ba man alam na gipauzon-uzonan siya. Kay samot man ko kagao ug magsige hilak. Mana guys nga. Yes, it's down. Gubot ni among dani kay stock room ni na siya guys. Nagan ko mga stock dani. May bugnaw mo ang nami daral tambay. Siyempre makit ang panggal to nagha ang mga staff. Manay da pang gubot-gubot man ang gubot pirmi ang mga ang vlog nami dari mag-vlog kay may na earphone. At tumispikas pagtas mi radto arang inita. Bintaha dadto kay luag. Are you okay? Do you want to rest? Manihapon ta guys. Taray sid anda isdang pinirito nga nay sinabaw. Kuha sa ko sinabaw. Sinabaw daghan man ni. Laka. Ano naman itong kuan kay lamit man sinabaw. Wow. May isda guys. Ay, mahal ra pa yung isda. 410 kilo. Kuan man ni. Saminan. Pero nami mo gud hinuon pud ning isda. Mahal-mahal man. Manihapon ta guys. Na mapay pag-abot ni Undoy. Una na ko kaan duga dyan siya. Come on, lie down here. Lay down here, lay down here. Lay down. Lay down. Tatay, I'm gonna lie down. Because your ear, Bubo, it need take medicine. Right side, No, left side. this one. This one is the bobo, right? Where's the bobo? Lay down, lay down. Don't That move, don't one. move. Okay, nice one. Move a little bit. Nanay will put the medicine in your... Come Okay, on. don't move. Let's take some ear also. Dusa, dusa. Gee. Don't do that, kaya Don't will... move, don't move. Don't move, ha? Only 5 drops. 5 drops. One. Oh, no, don't touch, don't touch, don't touch. Don't touch. One, two. Wow, Don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. Don't touch. Almost done, almost done. 3. Hindi, kay ma... Naman. 4, 5. Okay. Di, wala tarang nga gusto. Don't move, Okay, don't oh, move, don't move, ha, don't move. Stay there for... Steady. Stay there for... Steady. Steady. Nanay po, tuloy mo. Do you feel the bubo there? Do you feel the Bobo Delton inside? Ha? Ubag na yung danggana. Oh. Buda na nga kuha ni. Nabangga siguro ni sportahan. Okay, I will use this. Don't move, don't move. Lay down there. Lay down there. Nanay will Can help we you. put cold in your ear? Don't Delton? move. Hold sa tayo, hold sa tayo. Can we put Nahubag.
Hubag. Ba sa solo? Galing kilid na. Kani. Di, kare. Na, mo kuan man si daging higapon. Kani lagi na. Kani. Ay, naay hubag sa sud. Kasi pinakan. Pero si babaw na hubag na. Kani lagi na kani. Maajur lagi kabi. I don't move. Nana is looking at it. Nahubag oh. Hala. Murag na nagnana dari dapat sa ibabaw ang area. Dito man ganihan no. Wadto man tang dok inig ka 27. Follow up check up. Just lie down there. Good boy man na. Dalton is a good boy. Stay there for another 3 minutes. You wanna stand up? You can stand up later. Not yet. No more. Not yet. It's still need 5 minutes. Did you feel the drops I put in your ear? Yeah. Yeah. My boob is gone now. Not yet. Lie down. Lie down. No. Lie down first because the medicine will come out. Mag-open sa sa parcel, guys. Okay. Do not touch your ears, ha? Here. Let's start with this one because it's small. What's this? That's candy. No, let's see what's inside. That's a car. No, it's a makeup brush. It's not nice. Makeup brush. Okay. How What about about this one? Let's see. What is this? What's the car? No, it's not a car. What the car is this? What car is this? It's not a car. It's not nice. Lipstick for the lips. How about this one? Bugat sa ini kaadyo. How about this one? I don't know. Maybe there's a car. Let's see. Inside. Let's see what's inside. Move a little bit. Maybe it's a car inside. Maybe. Okay, Dalton, come on, Dalton. Let's open this one. Don't play with my makeup brush. This is not a toy. It's a shampoo and a hair mask. It's a new coconut shampoo. Yeah, it's a coconut shampoo. There's another one. There's a big parcel right here. Kiss me. Big parcel. Yeah, it's a big one. Let's open this. What's this inside? That's a bubble wrap. What a nice bag. Bag. Pack bag. Okay, that's it for today. Gamay ra ang pang-accept, guys. Katurang ako dyan magamit.